KS on the beat, take it. KS on the beat, take it. Ngithembile akabathatha mfana ngithembile akabathatha mfana ngithembile akababima mfana ngithembile 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 akabathatha mfana ngithembile akababima mfana ngithembile ngithembile dingaka di baka mohudi ema ka pele ke batla setulo se ka lempona hodimo ke mesa mokopa ke kgala ke ya mmuso ke batla sekola tjome ke mesa ditsotsi ke kgalema bashanyana ke ba otla ka lekote mahlonne ba mpona ha ke sele ke no setse be ke khitla ha bofellwa ne le ke ke la mfaje ke tshepile khale ke tsempetsa iso ke le mangwe ne le ke la mpona ke ba otla ka lekote mahlonne ba mpona ha ke sele ke no setse be ke khitla ha bofellwa ne le ke la mfaje ke tshepile khale ke tsempetsa iso ke le mangwe ne le ke la mpona ke mathela ko studio khalo ke boso bitso la dikgosi ka se ba mpona ba hlaba mokgosi ke jina sa pina ba betha mahofla ke bua ba vume ka re ke makhosi bukhosi busegazini ke se ba zontse ba ifuno santsebe ke chef ntshaka ke sizina biti ke dutse ke phele maswitsa langisi akabathatha mfana ngithembile akababima mfana ngithembile 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 akabathatha mfana ngithembile akababima mfana ngithembile 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 dingwe ipopa sesothole era skala hle ke tlo shapa ke genne se ka gwana boy o ka fika bitso la ka deresine call it 16 jana sa yela loko ke le hadimana mo gatebo ha ke le hodimo ke ba tshwela ka dikwele ke bene ka tlakahela se ka sa ka ke sheba selemane se ka dimens ke jolo ke tlo le bolaya ke speech sa renja pana ma beat ngwana Patrick ke testament ke tletse diverse ke tuka ke mulla how church make next rebel di batch ke John Wick ke bola ka pen ke metse motse rosi mabaleng thabana ta ho ya shudi 210 Kinja mushwa di hlabeng haso ke hole kwana masakeng akabathatha mfana ngithembile akababima mfana ngithembile 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 akabathatha mfana ngithembile akababima mfana